KPLT asong tumpen ingdeng kresi martiar di Katalon po. Karbi Longri kom sai kya tumpen rakia hormu kenep longa pot mi ke kai po. Nilip na hor solarong along habitang nar katengkeng. Boko jana long palong nia iskola long kuit ang prim kipiasay kiteng po. Aprang si Birta kilang arato anupan kardong pajiro kardong. Non Karbi Longri Abirta long pen ojang terangpi, non Birta ang ton pen arjupang sena. Piniada porpai trok sia poralom KPLT hempi di Pumanja toaradak mail poalong KPLT along klembang phatum khaila pen longria pharman kachi songa men pen apran geda matunga phan ingdeng kresia pharman chikimo padupo labang so ka chikimo sayalong KPLT chairman mate mai phurun rongpi KPLT bidisar ramen lijang KPLT auditor king hirot kronjang KPLT dunkong chunbang archak timung KPLT lieutenants malong timung lapen KPLT klem paratum kaduka we bang trok sike bak chetong dunpen kachikimo along ningduk chepaklang dun labang solong kecheng silaki manpeng pen apran kedam tang mati karlitang atumaphan mirapu pajirpon anparta milur sitami thorpipon labang soka chikimo sayalong kejapon pinya bangphu laki KPLT defense secretary rijak derasi jalinpon lapen songa lama bang KPLT chairman mati mai phurun rong pisi pangjarpon bang so phi karlitang atumaphan horhan kichu thesere pen sitami man pipon pen pajirpon lapen kaduka we pen karlitang abang phu bang trok sike bra trok atumaphan chikimo pon labang solong pinini phaikre troksi jakhong po arni kechengsi apran kedam abang phu sekari ingtia phan panong ponsi kaduka we phan an sitami chikimo pon lopusi king herod kronjang pen than pachini pon pini an gepleng laki ingdeng kresi anlo lapen lapuson si along tin sitami piniar ni si ka chikimo padopon lapluputa than pachini pon thru si pini ladak nilitom KPLT asong ingdeng kresi karlitang phan chikemo arni labang so arni lona chitong dun media akorte do anaphan sitame nilitum KPLT asong hoiban kachisong kartom pajiriglo pini bangke kaprek lapusona kinang sot lapen ningarong meme lapusona arni kali pini arni bangke nilitum asong amhang pathek dat pen lapen nilitum akorte kachisong khe lapen nongre pharman man karli cheng alang le sekari ingti mate sekari lijang aphan chikemo arni ingdeng kresi pini kichoklo si non nilitum ladak song aboha pilong pini ke talon pon mate ningdugarni ke paman pon alam the puthake lan chollo long ka dim long thom lapen long pri bagadim ke talon do labang ka dim bang nang litum aphan nihang lapen nijang kar benglong ta talon do la sonak thaksi pini arni bang ka duka dim nong sami ningduk arni pusi nilitum bang ke lakha pon lo lapen asorni pini bang ke kalitang phan chekemo sitame pini apor hoda bang prek jam adim ke talon nang ko bang ke la jitu non ilitum pandemic jitu covid protocol la sorona teng pen sini litum bang armu piong adet pen bang si pini la dakta talon pon lo faction ke thom ledo pusitame ahok peda bang ke pini arni bang ni litum ke kai ke songkar japarni la pen pini kalitang phan chike mornita arni siweda ni sikai ke tanitum talon pon lo prek jam adim lo ke bang ko na phan trok sikebra trok ana bang phuni litum akorti tum kachisong khei longria pharman pen alang litum la bang sopir the pen apran chu tanglo alang litum phan pini la bang trok sikebra trok atum phan si chikemo pon lo song dele chingki che than kali dera por la bang ke kladak pen bang ke nona por bang litum than pachini e la bang so dim pen bang ke ma por ke mi phan te chhonal pen por si yarlam se min ang than to ang risi la kamaron ke jam Come, Taylor. Come, Taylor. Bang mo titiwar, Cinta, no? Kisik, angki, angrisi kumar angki dam.
Karbi. Tinto non. Non kachari bom Asam Sorkar tumpen Asam angkang pia phan rakia hormu pen pajok vanjipu kabor iponalong keton kelang tumpen setami penang an rakia hormu neponlo. La sorakia hormu mikai pon edjipusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma session along kapangdak pon atengsi pinija khongni phaikre trok si arni diphu mail pho kasa pathuak lamalong morphine 11.88 kg crash stilmate 2.89 kg heroin 47 ganja 102.91 kg tablet 2,03,384 an mikai pon La somi ke kai ponalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Assam Deputy Speaker Dr. Numol Momin, lapen akehai CM Tuliram Ronghang, MLA, lapen EM Isietum Chetongdu. অলপ বহি দিলে ভাল হেল্ল' হয় বিমল দা কৈ আছো ক Jacket, Poho, and a Karbi Jambali Athon, which is a symbol of a Karbi totem. May I kindly... In recent times, basically from 10th of May, when this new government has assumed SARS, we have registered 874 cases, basically under NDPS. Out of that, we have arrested 1,493 persons and we have seized many narcotics articles. Namely, we seized heroin almost 20 kg, worth 40 crores, ganja 8,276 kg, worth 42 crores, opium 14 kg, worth 72 lakhs, codeine-based cough syrup 67,650, worth 5 crores, tablet capsule 12,93,000, costing around 64 crores, morphine, poppy straw, including cash and fake Indian currency. So total seized article, the total cost of the seized article is 163 crores. So this is a big seizure. Today we have burned some of the seized article belongs to the Upper Assam in Golaghat
and we are going to publicly burn some of the siege articles in Difu. Tomorrow we are going to do that in Nagaon and Hojai. By publicly burning these articles, banned articles, we want to send a strong message that Assam police is going to adopt a zero tolerance policy. We are going to cut both supply and consumption of drugs in Assam as well as supply to the rest of India. So I would like to thank Government of India, Honorable Home Minister Amit Shah, and my colleague Chief Minister from Manipur and Nagaland for their help they have extended during the operation. I also want to congratulate Assam Police, Sri Bhaskar Jyoti Mohanto, Director General of Police, Sri GP Singh, Special DGP of Police, and entire their team for this act of bravery and selfless service. I am sure that Assam Police will continue to have this war against the drugs and will achieve the final success. Bondhu Phokol, Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ka parlu ang bongpen kay kia mata ingnam ang narpen kachirok to kidonang ver arong pulotangti na horsolata ironglo. Kidamtang ningkan ko anpen no ni kachirok to kidonang asonsi non puar niyanta donang bomla. KEAC lapen Forest Department pen sita labang so kisung pen raraphan kapajok jasai kedeng pon thek pon long lilang non puar niyanta. Lason si towe jirlo por phai sia por ake hai rubite rona kulat sitami ingnam ang nar kateng kheng pen hormu hortar kan hok dundu ulu. Sika suring ko isusia nam ki doa hormu na hok pidundo. La sikar Bianglong Autonomous Council ake hai CM Tuliram Ronghang Forest EM lapen local MEC ake hai tumaphan cerok tok arada tumpen kachuning ripon ki lapuhen lo. Ingnam ang nar pen kai kiamat ki jok wan pen rada tum ki do ki thak long jephan ing thimlim apai song donangji. La pen department pen kai ki ke ton ke lang pon padunang jephan chuning ri padikrim pon. Solamadi. Nangli la dokan na hormu ko an lukson igla. Luksan mane an luksan ret kita kuno turing ko ibak hormu luksan lo brief win in hall lo Nangli men kupi iglo ne robitero di. Tabang song nar ko napen sige bang iglo. song nar la ali suding si ba Ali suding suding. suding mang lo masih ni tum tu vida guri de lo mana tu em nang terai kai do La so dokan ajo do manang nitu. kai je do satu bang guri de bang tu do kuson ni tu mak kisung do kok hai Dal dik. Cerol. Asamang kang pialong puthot corona bur kang tang thuplu bajok sorkara tumpen solang dwara ta tumaphan kuit ang prim ka chipipon e jephan pin khat ponlo. Bonta kapre ka hawaralong kuit ang prim ka durialam kiklang. Lasonsi pinija khong ni phai kretrok siarni Bokajan Higher Secondary School apen Jin Baba Higher Secondary School alongta rada tumaphan kuit ang prim ki pipona sai dengpon. Bonta kuit ang prim ki jum he ka jok pinang ana rada tum kuit ang prim ka chipipon long lisi ahem chidam nanglo. Lapen laso kuit ang prim ki pipon along pinang ana rada tum ang ho dip ka chidipon pia tum duu. La anchot takalisi kuit protocol aron mati social distancing asai dengpon pi. Inghan lang sopen perang kilong mukrang bi Karbi Longri Abirta long birta ng pali. ভ্যাকচিন পালে নাই নাই পোৱা কিমান দিন হ'ল আপুনি আহি থকা তিনি নাই 3 দিন আহিছে কি কৈছে মেডিকেল মানুহ নাই হোৱা নাই একদম পোৱাই নাই কাহিনী একদম পোৱাই নাই ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই চাইলা মনে পৰা চাইলা মন্দিৰৰ পৰা কি বুলি কয় আপোনালোকে ভেকচিন ল'বলৈ আহিলে নাই সেইটোৱে পোৱা নাই না ৰিচিভে পোৱা নাই ৰিচিভে পোৱা নাই কেইটা বজাত আহিলে 6 বজাত ৰাতিপুৱা 6টা বজাত 6টা বজাৰ পৰা লাইন লগাই আছে হ'লেও এতিয়ালৈকে পোৱা নাই পুৰা ভিৰ মানুহ Pinya Abirta la ansikang ton cholo kaduka via phanta kardom.